kāti e te pāpā tame, nau e tuku i ngā takutaku i tēnei ata, ki te wāhi ngaro, tēnei ka mihi kia koe, me o tāua honona i Wainganui o tāua iwi, o Maniapoto me Tūhoi, ka mihi kia koe, e ngā ihoiho o ngā maunga whakahi, tēnā koutou, ko whakarau i ka mai ki tēnei o ngā whare, ki ngā tuakana tangata whenua o ngā tōpito katoa te ao, tēnei ka mihi hoki kia koutou. E tika ana kia mihi ki te ariki nui o tēnei takiwā, kia kingi tūheitia, e noho ana i runga i tōna ahurewa tapu. Tai atu ki te kāhui ariki whānui, Waikato taniwharau, he piko, he taniwha, he piko, he taniwha, tēnā koutou. Te matapunenga o te kotahi, Leonie mā, tēnā koutou mo te pōhiri mai i ahau, i runga anō i te whakaaro rangatira, tērā pia kei au etahi pito kōrero, hei wānana mā tātou i te rangi nei. Nō kuke te honore ki te haramai ki Wainganui a koutou ki te kōrero mo tēnei kaupapa mo te mana motuhake, mo tō tātou reo hoki. Ka mutu, ka mihi hoki ki tēnei hui, i runga anō i te whakaaro nui, kia whai wāhi te katoa o te hunga e noho nei ki te whakarongo, mā te kai whakapākea. Nō reira, he inoi tēnei ki taku tūnāne, kei aia te mahi nui ki te whakapākea i aku kōrero. Nō reira, me tika tonu. I rongo au ina nahi i te kata mai ngā tāngata mau i ngā mea pēnei, engari ngā mea mōhio ki te reo, kāri i te kata. Nō reira, ko te āhua nei, i te kōrero rūkahu ke koe. Nō reira, kia māma mai taku tūnāne. Koe he nei waku kōrero. Hoi anō, kia tahuri ki taku kaupapa mo te mana motuhake. Ko te āhua nei, ka tahi anō ka whakapākea mai a tūnāne. Hoi anō, ko te mana motuhake, he kaupapa i titia ki taku manawa, i takea mai taku mōhio ki te mana motuhake i te uruwera. He kaupapa i kōrero hia, i wānana hia, i waiata hia, i hakaina e taku rahi o Tūhoi. Nā whai anō ko taku mana motuhake, ko taku tūhoitanga, e rua. Nō reira, ka mihi kia koutou, ka mihi ki te kaupapa, nāna tātou i tō mai. I ngā wā o mua, he nui aku kauhau mo te mana motuhake e pāna ki taku rahi. Nō reira, i whakaaro ake me whakamātau i etahi whakaaro mo te reo Māori me te mana motuhake. Hei whakaarotanga mā tātou, katoa. Koe nau i tīkina tēnei kōrero hei whakaupoko, hei whakaarotanga mā tātou, hei whakaupoko i tēnei kauhau, nā te mea kāre kore koenei te pātai matua a te hunga reorua. Mā te reo Māori anahe ka eke taku mana motuhake, ka taia te mana motuhake ki te kōrero Pākehā hau. Nō reira, anei ke te mihini. I nā te nui o ngā taniwha ka puta mo te hunga reorua e noho ki te whakaaro mo te kōwhiri reo. Ka taupatupatu te hine ngaro mo te kōwhiri reo. Me u ki te reo Māori i runga anō i te manako, ka mārama te hunga whakarongo. Me tahuri rānei ki te reo Pākehā, i runga anō i te mōhio, ka mārama te tokomaha. O ēnei taniwha, ko te taniwha nui ko te matatau ki te reo. Ko tō te kai kōrero matatau ki te reo, ko te matatau rānei o te hunga whakarongo. Ka wari te kai kōrero, pena ka tareka e ia te u ki te reo, ka puta mai anō etahi atu taniwha. I te rua, ko whakamā, ko mataku, ko māngere, ko whakahihi, ko pōhehe, ko te wāhi tonu etahi o ngā tino taniwha ka puta i te rua, hei whakataha atu i te reo Māori. I te tau 2021, i whakapaihia e au i roto i te hautaka he ko tihitihi, nā te whare wānana o Waikato, ko te korokoro o te parata ko tātou tonu. I roto i taua tuhinga, i whakatakotohia nā kōrero rangahau e hāngai ana ki te haumate
haere o te reo Māori, ngā kaupapa whakarauora i te reo Māori, me ngā kaupapa here e hānai ana ki tō tātou reo. Ka mutu i roto i taua rangahau i kitea ka eke rā te kōrero ko te heke a maru iwi i toremi ai ki te reinga. Ki te kore tātou e titiro whānui ki tēnei kaupapa te whakaora i te reo. E hara i te mea kua roa e rangahau ana te rangahau kaupapa whakarauora reo. Nō roto mai i ngā koutou tata nei, nā rangahau mo te whakarauora reo. Koina ka tahuri mai te tokomaha o ngā tānata whenua o te ao kia tātou te iwi Māori ki te kimi ki te rapu i ētahi tauira whakarauora reo. Engari he nui tonu ngā pōhehetanga mo te whakarauora i te reo. Ko te mea tuatahi ko te ako, mā te ako anake ka ora te reo Māori. Nō reira, ka whakapau kaha ki roto i ngā kaupapa whakako, ia toru tau ka ara mai te kaupapa i te wā o te taupōti, ka puta te kōrero me mātua whakako te reo ki roto i ngā kura. Huri atu, huri mai, ka taupatupatu hia tēnei kaupapa, nā wai ka noho tārewa. Nā te mea, ka puta te kōrero he iti noiho, nā kaiako, he iti noiho, nā rauemi, ahatu, ahatu. Engari, mo te whakarauora reo, me whakaro ake ki ētahi atu aronga o te whakarauora reo. Ko te mana tēnā, ko te tinana, ko te marama pū, ko te whakamahi hoki hei āwhina i te tangata. Pēnā ka titiro tātou ki te āhua o te whakarauora reo, Māori i ngā rā o mua, ka kitea nā te hunga kore reo i whakaarahia ake te marama pū, i pakanga mo te mana kia ākona ai te reo, tō tātou reo. Me mihi ka tika ki tēnei hunga, ki te hunga pēnei i a Ngā Tamatoa me te Reo Māori Society, ko te nuinga o wēnei he kore reo. Ko te reanga tuatahi tuarua rānei o te hunga neke i te taone, i haere ki te whare wānana. Ka mutu i rongo rātou i te kore reo o te kore whai wāhi ki tō rātou tuakiritana i te kore reo. Ko te reo kotahi tēnei. Nā rātou te marama pū i whakaara, nā rātou te mana me te ako i whakatakoto, nā wai ka puta ko te petihana mo te reo Māori i whakatakoto ki ngā tepe o te pāremata i te tau 72. Nō muri iho ka puta ngā rangahau a tākuta Richard Benton mo te haumate haere o te reo Māori ki roto i ngā hapori o te motu, kātahi te iwi Māori ka whai whakaro ake me kimi me rapu he oranga mo te reo. Nā tēnei hunga, nā te hunga kore reo, i whakaoho i te hunga reo rua. I ngā pākeke, i ngā kaumātua, he reo rua, ka mutu koena tō rātou reo tuatahi. I kitea e ngā pākeke o Raukawa, kārehe reo tō te reanga kei raro iho i te tau 30. Nā whai anō ka whānau mai ko te rautaki whakatipuranga 2,000, ko te wānano o Raukawa tēnā, tētahi o ngā hua i puta. Ka kitea e ngā kuia o te tai rāwhiti, tētahi kaupapa whakako reo i rā wāhi, ka whakamaori i taua kaupapa, ka whānau mai ko te ātārangi. Nā kahurangi te hei kōkō o Mataira, rāua ko Noinoi Pēwhairangi, tēnei kaupapa, ka muia tēnei kaupapa ki ngā kokonga katoa o tēnei motu. Nō muri mai ka tū te hui whakatauira ki Pōneke, ka tai mai ngā ihi me ngā wehi o ngā iwi putanua i te motu. Ko ngā kaumātua pēnei a tāhemi hēnari mā enei, ka wānana hia nā take mo te whakarauora i te reo Māori. Ka pō takoto, moia te pō, ka oho ake me te kōrero, whakahokia te reo Māori ki te ūkaipō, whāngaia ki ngā tamariki i ngā whānau mai te tamaiti. Nā wai ka whānau mai ko te kōhanga reo. Nō muri mai ka puta ētahi atu kaupapa, pēnei ngā kura kaupapa, ngā wharekura, i ngā mahi pāpāho, engari ko ngā tauira nei i himata hei kaupapa a hapori. Kāri roa ka mato te tipu haere o te reo Māori i roto i ngā hapori, ka tipu āpā harakeke nei, ko te rito ki ngā kōhanga reo,
Ko ngā Pākeke ki te ātārangi, nō muri mai ka tahuri i nei kaupapa, ki te kimi rawa, hei pikau i ngā taumahatanga, a nā whai anō ka mau ki ngā kaupapa here a etahi o ngā tari kāwanatanga. I te tau 85, ka whakatakoto te kreme a nā kaiwhakapūmau i te reo, a ko wai 11, tēnā, i mui te aroaro o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Nā mo te nuingo tātou kua mōhio i puta tā rātou pūrongo i te tau o muri atu, a ka kitea i te tarai piunara, he taonga te reo Māori i raro i te wāhanga tuarua o te tiriti. No muri i tēnā, ka puta te ture mo te reo Māori i te tau 87, a ka whānau mai ko te taurawhiri i te reo Māori. I taua wā, i tino koa te iwi Māori, i runga anō i te mea i kitea te mana o te reo, a ko te taurawhiri tērā hei āki i te hunga kore e aro mai i te mana o te reo Māori. I kia i roto i taua ture, he reo motuhake tō Aotearoa whānui, a ka pōhehe anō te ao Māori, ka reo rua a Aotearoa, engari au ware ake. Nā kai whakaro noa koe, koutou, i tēnei wā, ai rāwania kei te mōhio ki e mātou ki nei kōrero, mo te whakapapa o te whakarau ora reo, engari kia māma mai. Kua roa tā tātou whakatairanga i tēnei taonga, te reo Māori, he oi me waiho tēnā ki te taha, engari kia ruku hōhonu ki etahi atu wāhanga o taua pūrongo, kia kite i etahi atu kōrero. Ko enei kōrero ko ngā whakatake, ko ngā waiaro a te hunga o waho mo tō tātou reo. Anei etahi o aua kōrero, kei roto i te pūrongo. Mā koutou tonu e pānui, mā koe whakarapupoto. E hare i te mea ka pānui au i te katoa, engari ka kite atu i konei, he aha ngā whakaro, te waioro rānei o te papori ki te reo Māori i taua tau 87. Anō nei kāre he take o te reo Māori, nā te mea ka tareka e tātou te kōrero Pākehā. Ka mutu kāre he take o te reo Māori mo te ao hurihuri, mō rā wāhi hoki. He maumau moni, ka reo iti noa nei te reo Māori nō reira tukuna kia hemo. Ko te mea whakamutunga e kōrero ana mo te pēhi i te toko maha i ngā aronga o te toko iti, me maumahara i taua wā ko ngā kōrero mō Awherika ki te tonga, nō reira koena i puta e rā momo whakaro. Ara mai. Nei anō etahi atu whakatake i puta, ka mutu ko te taha ki te mana o te reo me te reo o etahi atu. I kite etahi he whakapai kanohi te reo Māori, he tōtara wāhi rua rānei, koenei nā whakaro i taua wā. Ko neke atu i te 30 tau e nei whakatake, kua roa nā kaupapa whakarau ora reo Māori e haere ana, he māma ake te whakaro, kua rereke ngā whakaro, kua rereke te waiaro o e nei rā, engari mea rau ake. Anei tētahi kōrero i roto i te New Pepper Dominion Post i te pēpuere o tēnei tau. Ko aua kōrero anō, kāre he take o te kōrero i te reo Māori, mena kei te mārama te tangata ki te kōrero Pākehā. Nō reira, kei te kite atu, ahakoa nā whakapaunga wera i roto i ngā tau, kei te puta tonu i nei momo whakaro, i nei momo waiaro, i te papori whānui. Ahakoa tōna whakatake i aroha atu anō i tēnei kaituhi kōrero, rā Reg. Engari, ko te ia o tēnei kōrero, he takahi mana kia noho te reo hei kaupapa manawareka noiho, hei runa noiho, e hara i te mea he whai wāhi, he whai mana. Hoi anō, ahakoa te ahakoa nā whawhai, ahakoa nā kaupapa whakarau ora reo, ahakoa te ture reo Māori, ahakoa ngā whakapaunga moni, ahakoa whakaihia he taonga te reo, ahakoa kua titia ki tēnā ki te whatumano o te tangata, ahakoa te aha kei te haumate tonu te reo Māori. He mana ko te kaura i kore ai ki te pōhehe tātou ka taia noatia e te toko iti, ka eke te whakatauki e kore e horo te hauhungu.
hauhunga. Aroa mai. Nō reira, kei te pēhea te oro o te reo o tō tātou reo i nāianei. Kei te kite atu, ko tahi anake o te tokorima, he kōrero Māori. O reira, ko tahi i roto i te whānau tokorima. O tērā ko tahi, e rima paiheneti anake e ki ana he matatau ki te reo. O taua hunga anō, rua ira ono paiheneti e meana koena te reo tuatahi i te kaina. Te kau paiheneti he reo rua i te kainga. Ko tahi anake o te tekau tamariki kei te wāhi, kei te whai i te reo i te kura. Ko te nuinga o aua tamariki kei te whai i ngā akoranga kōhunahuna, ara pēnei i te kōhanga reo. Nō reira, ko tātou a iwi Māori nei, kāri i te aro nui ki tō tātou reo. Ahakoa nā kinga he taonga te reo, reo rangatira, tōku oho, tōku māpi mauria, tōku whakakai mārihi, ko te nuinga o tō tātou whānau, kāri i te aro atu ki tō tātou reo. Nō reira, ka tae anō e tātou te ki, ka eke taku mana motu hake a iwi Māori nei, ki te kore taku whānau e aro mai ki taku reo. Tērā pia me te tiro whānui tātou ki te ao. Tērā tētahi mātanga o Āwherika, e āki nei i tana rahi kia manawa nui, kia whakaro nui, i te āhua o te reo me te mana motu hake. Ko tōna mo te kōwhiri reo, ka aro te kai kōrero ki tōna ao, ka mutu ko tāna mānuka kia whakahokia te mana o te reo ake hei whakātu i tō mana motu hake. Kaua e tuku mā te reo o tauiwi koe e pēhi. Ahakoa tāna whakapai, koia tonu tētahi i whakatauira, engari koia hoki i whakatahangia e ngā mātanga o te ao rangahau e tahi atu o tōna iwi ake. Nō reira, koia māua ko taku tūnānea Poia Rewi i whakaaro nui ki te āhua o te hua o te reo Māori me ngā waiaro o te reo. Ahakoa i roto i ngā tuhinga iti nei e whakapaihi ana he whakapai noiho te waiaro mo te taha ki te hua o te reo, ko te āhua o te ao, ko tō momo rānei kei te whakauaua i te kōwhiringa reo. Ko etahi o enei momo he mea heke i roto i te whānau, hei tauira, he nui ngā tāngata e kōrero ana mō rātou pākeke kaumātua i patua i te wā i a rātou i te kura. Ka mutu kei te whakamau, kei te whakaheke tērā momo mamai ki ngā reanga, kāri i pā tauaringa ki a rātou. E ai ki te Pākehā, e ki ana tērā ko te language trauma tērā. Ko etahi o tātou kei te whakamau i tērā momo mamai, anō nei i pā mai te ringa ki a tātou. Nō reira, me tūpato tātou mo tērā whakahekinga, nā te mea koena tētahi o ngā kaupapa, ngā waiaro kei te pēhi i tō tātou reo, te whakamahi i tō tātou reo. E tautoko hoki taua mātanga i tērā āhua o te kōwhiri reo, ko te titiro i tō momo i te āhua o tō ao, ka mutu ka pēhea tērā momo ki tō tamaiti me te āhua o tō tātou reo me te ahu reo. Engari, ko tāna i mea atu kia tātou, mātua me aro nui ki tō tātou mana motu hake kia eke ai te tikanga o tērā kōrero. I roto i te pūrongo te paipai motu hake, i kite rātou i ngā momo waiaro mo te reo Māori. Ahakoa e manako nui tātou ki te reo, hei etahi wā kua wahangu te reo Māori. Ka uaua rānei te kōwhiri te reo Māori hei reo matua. Ahakoa he taonga te reo, reo rangatira, i te mutunga iho ka kōwhiri i te reo Pākehā. Pēnā ka titiro ki ngā mea e whitu nei, mai te timatanga mo te tuākiri, he nui tātou Māori mā, ahakoa reo rua, reo kotahi, ki ana he taonga te reo
nā te mea he hāngai ana ki taku tuakiri. Engari, e hara i te mea ka kōrero i te reo Māori. Mō te mātauranga, ka whakaaro ake ai me tautoko i ngā kaupapa o te kōhanga reo me te kura kaupapa. Engari, ka kite atu i roto i ngā tatauranga, ko te āhua nei, kare tātou te tino whakapono ki te rā ara mātauranga. Nō reira, i roto i tērā, ko tahi i te whānau tekau, ko tahi nā tamariki o te tekau kei te whai i te reo i te kura. So ko tātou tonu kāri te tuku wā tātou tamariki ki e rā momo kura. Mo te mōhio, he pērā anō, kōrero tātou mo te mo ngā mahi rangahau. I kōrero mai te hea mana ko au tētahi kei runga i tērā mo te arotake i te rangahau. He uaua ki te tuhi i roto i te reo pēnā ko ngā paiaru kei te ki ko ngā tino rangahau ko ngā mea o tā wāhi he hautaka i arotakingia e te hunga tokorua nei. Ka uaua ki te tā iwo kōrero ki tā wāhi pēnā kei te tuhi i roto i te reo Māori. Nā wai, ko kore e tuhi i te reo Māori. Mo te taha ki te papori, te wairua me te ahurea, he māmā anō te ki ai he hua tō te reo Māori i roto i nei momo, ka whakātu, ka whakatinana i te wairua me te ahurea o taku Māoritanga. Me te taha ki te moni, kei reira anō ka pōhehe kārehe take, kārehe take o te moni. Engari, i runga anō i te whakaaro, mo te whakarauora reo. Kei te pōhehe mā te ako, kei te whakaaro mo te ao tawhito, kāri te whakaaro mo te taha ki te reorua. Hoi anō. Hangaia e māo ko taku tūnāne tētahi kōrero mo te āhua o te reo. Hei ētahi wā ki te tīkina ko tētahi o era waiaro o mua, tērā pia ka neke ka noho koe ki roto i te kore, ētahi ka noho i te pō, ētahi kei roto i te awatea. Engari, kua roa tātou e kimi i te rongoa mo tō tātou reo, kare anō kei te noho tū tonu. Kare anō kia neke pēnei i te wā i a nā tamatoa mā, i te wā i te tīmatanga o te kōhanga reo, te kura kaupapa, e rā momo, kare anō kia hiki papa a iwi Māori nei ki te titiro ki te whakarauora reo. I runga anō i ngā waiaro a te hunga o waho i ngā whakapai mo te reo, mo te hua o te reo Māori. Mō ētahi he kaha nei te neke e whakate maui, ētahi wā ahakoa kei te kikoe taonga te reo, reo rangatira, kei roto i te awatea, engari ka haere ki te whakamātau i tō aroha nui ki tō reo, i roto i te mātauranga, tērā pia kei roto i te pō, i te wā kei te whakaaro mo ngā mahi rangahau, kāre tētahi e pānui waku kōrero, kei roto i te kore, ko kore e puta. Nō reira, e hara i te mea kāre koe i te aroha ki tō reo, engari kia mārama tātou, ina ka tāpiri hea tētahi waiaro, kei hea koe e noho ana. E hara i te mea mo te matatau o tō reo, ko te whakamahi ki te mea nui. Ka pēhea te whakamahi i tō tātou reo. Me te āhua o te waiaro, hei whakaneke i a tātou ahakoa whakate maui, whakate katau rānei. Pēhea tā tātou tō mai i tō tātou whānau, i kite atu i roto i ngā tauranga, ko tahi i roto i te whānau toko rima, kei roto i te kore me te pō, pēhea te tō mai i a rātou ki roto i te awatea. Hei whakatauira pia i tēnei. Kei roto i kōrero atu mo te tuhinga a Reg i roto i te Dominion Post, koia pia kei roto i te kore. Kia tīkina ko te wiki o te reo Māori, kua roa e whakahaere hia ana, kua neke atu i te toru tukau aha nei tau, e whakahaere ana tētahi wiki o te reo. Ko ētahi ka puta mai, ka āhua noho i te pō, kāri te tino kaha, engari mutu ana te wiki, kua noho tonu atu, ko kore e whakamahi. Ka mihi hoki ki te tūnāne kia Paraone, me tāna kaupapa mō Mahuru Māori,
kia tīkina ko te marama katoa hei mahi i tērā momo. Nā mō tātou, ka whakaro ake i tēnei, ka taia ēnei mea katoa te whakatekatau, te whakatemāwi i a tātou. Ahakoa kua mīni atu ki ēnei, pēnā ka kite atu i tā reg kōrero, ko etahi o tātou kāriri, ka whakaro ake kei te haere ki te kōrero i te reo Māori. Ka neke koe, i runga anō i tō riri ki aia. Ahakoa ko ia kei tērā pito. Mō etahi atu, kei te whakaro ake o āhua uaua te mahuru Māori, tērā pia ka noho au ki tēnei taha noiho ki te pō. Engari, ahakoa keihea, ko te mea nui kia mōhio tātou, he aha te mea ka whakaneke te maui, whakaneke te katau, ia tātou, kia whakamahi i tō tātou reo. Nō reira, nōku te waimaria ki te whai wāhi ki roto i te hanana o tēnei whare, te whare o te reo Mauriora. Koenei te ingo o tā mātou pūrongo i puta, mai taua pūrongo ko te ture hou mo te reo Māori. I puta mai tēnei, ka whānau hoki mai ko te mātāwai. Koenei te kaupapa hau katoa i roto i ngā mahi whakarauora reo. Nā te mea, kamutu, nā te mea kuau te kai kōkiri i tēnei kaupapa, kuau te tiamana o te ropu, kua rongo katoa au i ngā whakatake, i ngā kome, i ngā whakahenga, i ngā whakaaitanga hoki mo tēnei kaupapa, mo te ture hau, mo te mātāwai. Nō nā nahi nei, puta mai i nei kōrero i runga i te pukamata, me te tohu mai kia mātou o te mātāwai, kia matāra mai o te whare o te reo Mauriora. Me taku mihi anō kia koutou, te hunga i tuhi ēnei. Kia mōhio mai koutou, i hangaia tēnei whare, i runga anō i te rangahau mo te whakarauora reo. Ka mutu e hara i te mea he māma era momo kōrero, nā rangahau whakarauora reo. Ka mutu, nā mātou i whakamaori ki tō tātou ao Māori, kia māma te hopu. Koina mātou i tīkina ko te whare hei tauira, hei whakamaori i nā kōrero. Ka mutu, e hara nā haki tēnei whare i hanga, nā Hemi Kē, nā Hemi Milroy, Hemi Wharehuia Milroy, nāna te tauira i homai kia mātou, ko Tiare Te Pana o Ngāti Raukawa, a Charisma Rangipunga o Ngāi Tahu, a Tākuta Ruakere Hon o Taranaki, nā mātou katoa tēnei whare i hanga, te whare o te reo Mauriora. Katoa o aku hoa, tōku pāpā hoki, kua roa i roto i ngā mahi whakarauora reo. Engari ka kite ake i ēnei, ka eke anō taku kōrero i te tīmatanga ko te korokoro o te parata ko tātou tonu. He kaha tātou ki te tātā i a tātou anō i roto i ngā mahi mo te reo. Anō nei, kua kei te ora te reo. He nui ngā taumahatanga kei te utaina ki runga i a tātou mo ngā mahi mo te kōrero i te reo Māori. Koina ka mataku, koina ka puta ngā taniwha, a mataku, a pōhehe, whakamā, mo te kōrero i te reo. Kia mōhio mai tātou, ahakoa ai he taonga tō tātou reo, me whakapono tātou, he reo tonu. He reo kia kōrero hia tō tātou ao, kia kōrero hia tō tātou mana motu hake. Nō reira, kia hoki anō ki te pātai o tēnei kauhau. Kua toka kē etahi waiaro mo te reo Māori, ahakoa no te pāpori whānui, ahakoa no tō tātou whānau tonu. Engari, me maumahara tātou, no te hunga kore reo i kōkiri tēnei kaupapa, nō reira ai he wāhana anō tō te kore reo, hei hāpai i ngā mahi whakarauora reo. Ko te kōkiri i te marama pū me te mana, hei whakatekatau, te waiaro o te tokomaha. Mō tātou he reo rua, tātou e mōhio ana ki te reo, me kaha tā tātou whakaputa kōrero, tā tātou whakamahi, tā tātou wānana, whakamahi te reo kia whānui ake te tinana o te whakarauora reo.
Nō reira, ka eke rā taku mana motuhake i te reo Pākehā, i te reo Māori rānei. Ka pēhea ngā reo e rua. Tēnā koutou. Tēnā koutou katoa. You know, as I get older, I find it more and more difficult to fill out those little paragraphs about your biographical details. So now, just to make it achievable, I put something whimsical in each time. If you notice, sometimes I'm a cheesemaker, this time I'm a policy geek, and you'll have to wait for the next conference to see what little thing I put in there. It's just my way of just saying that I'm more than anything, I'm more than my parts. And I do find it hard to write those. Anyway, my talk comes from my own lived experiences. It's a collection of reflections and musings and questions. The issue of mana motuhake, of Indigenous self-determination, I think, necessitates reflection on where we have come from, what we have been fighting for, and whether we are now moving in the right direction. So in some ways, I'm trying to make my talk follow on from Tom Raw's talk on the meaning of mana motuhake, on Glenn's words around the meaning of sovereignty and the origins of that term, Annette's in resetting the agenda, Linda's talk about the power of language. I'm going to go back in time a couple of decades when two very significant events were occurring at the same time. Here in Aotearoa, the National Māori Congress had been established in 1990, and at the global level, an ever-increasing number of Indigenous representatives were journeying to the United Nations in Geneva to contribute to the drafting of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Both of these initiatives were about progressing Indigenous self-determination. At yet another hui at Turanga Waiwai, but 6 years after the hui that Annette referred to yesterday, in 1990 at Turanga Waiwai, the National Māori Congress was formed. Te whakakotahitanga o ngā iwi o Aotearoa. At various times in our history, Māori have been guided by the philosophy of whakakotahi, unity, based on shared traditions and aspirations. For example, in 1835, the United Tribes of Aotearoa gathered in Waitangi to sign a Declaration of Independence, and at the turn of the century, various pan-tribal organisations, Kotahitanga, Kauhanganui, Kingitanga, sprung up in response to Māori efforts to be united and to build on those shared traditions. And the National Māori Congress followed this journey and came from a wish to empower iwi to exercise their self-determination in all matters affecting them and to provide a national forum for iwi to address economic, social, cultural, environmental and political issues within a Māori framework and to advance a unified Māori position wherever possible on significant matters, nationally and internationally. Mana motuhake, tino rangatiratanga, kotahitanga, and paihere tangata, acknowledging the strengths that accrue when people are joined together in the pursuit of common goals. Congress came at a time when government had begun to select favoured iwi to consult with, thereby leaving the majority of other iwi without the information and opportunities to participate in decisions affecting them. The Congress set up 10 committees to focus on the development of the Congress itself and to address significant issues on behalf of the Congress. And these committees were Constitution, Education, Full Employment, Fisheries, Government Review, International, which was renamed Foreign Policy, and Justice. And I had the honour of being co-convener of the Foreign Policy Committee together with the late Sir Robert Mahuta, and subsequently took on the role of convener when Sir Robert stepped down. As one who participated in the meetings of Congress, it was life-changing
a first-hand glimpse of how a Māori government might operate. The meetings were held at marae in different regions, and each of the 49 iwi members were allowed up to 5 delegates. All matters requiring a vote operated on the basis of 1 vote per iwi. It didn't favour iwi with greater populations or resources, and wasn't affected whether an iwi had 1 delegate in attendance or 5. The National Māori Congress was not born from a catastrophic event. It wasn't a protest movement, as with Standing Rock, Mauna Kea and Idle No More. It wasn't constituted under legislation or as a Crown initiative. It came from a genuine aspiration to change the conversation, from always reacting to government policy and actions, and to focus instead on imagining the future, on Māori self-determination, and on a more secure pathway for future generations. So there wasn't a desperation or a need to do things quickly, and self-review and critical analysis was intrinsic in the Congress way of doing things. For instance, Te Ata Irangi Kahu, one of the 3 Congress patrons, addressed the hui ātau of the National Māori Congress at Waipatu on July 11, 1992, and on the occasion of the 2nd anniversary of the Congress, made the following comments, I quote, "As you know, I travel quite a lot, and as I do, my main task is to listen to what our people are saying, what here at home are saying about us as Congress, and what image we present to the wider world that I have been so privileged to explore. Our people are saying, right, you have settled on your objectives. We have seen them and approve. The kaupapa is firm. We see how your committees might work. All this is well and good. Don't take on too much until you have tested yourselves." But they are also saying, remember that all things begin and end at the flax roots. Do not tread on the cloak of your ancestors. Remember how often in the past our people longed for kotahitanga, but history shows that we failed when we tried to pretend that the mana of all is greater than the mana of each. She went on to say, turning now to the voices I hear from my Pākehā acquaintances, they expect much from Congress, too much perhaps. They still do not know, as we know, that the strength of the flax is not in what you make from it, but its capacity to renew itself from the root. Have we explained ourselves to our treaty partners before we ask anything of them, or before we let them ask anything of us? Do we know how and when to say no? Are we yet sure enough of what we are, of how each flax leaf relates to the plant as a whole, to go freely and quickly into the complexities of the partnership? Our focus is true. We do not need to be redirected, but simply to refocus, to sharpen our vision of what we have been directed to do, not by popular vote or the whim of the moment, not by the pressures around us, but by the necessity that comes from within and before." End of quote. This type of reflection after only 2 years is indicative of my entire experiences with Congress. I've referred to the Congress committees who were the engine of Congress, peopled by iwi representatives with no cap on numbers. Whoever wanted to contribute was welcome. From the outset, the Constitution Committee was tasked with preparing a National Māori Assembly proposal, Tino Rangatiratanga Māori Self-Determination Strategy for promoting constitutional arrangements which would give expression to tino rangatiratanga. And this was later shortened to constitutional rearrangements between Māori and the Crown. And the committee worked diligently on this
issue and presented to the Congress Executive Meeting at Waihi on the 7th of March 1992, a paper which outlined two possible models for Māori to pursue. Model A was a two-house system, similar to the model that Sir Eddie Durie is currently proposing through the New Zealand Māori Council. And Model B was a separate Māori Parliament. Te Runanga Nui o Aotearoa, elected by all Māori on the Māori roll. The level of detail of both models was significant, right down to the taxation system and to adopting the principle of subsidiarity as a basis for the establishment of a Māori nation administration, and the idea that Aotearoa consists of one nation, so two nations, one state. When asked to decide on which model to pursue, the National Māori Congress, at its meeting on 28 August 1992 at Pipitea Marae in Wellington, passed the recommendation that Congress work towards the establishment of a separate Māori Parliament, which will negotiate its ways with the Crown. I have to pause here and say that often we talk about our aunties and uncles and nannies and koros as if they would stop us from doing bold things, but they were the majority of the Māori Congress. There weren't many rangatahi involved. I was one of a handful of the younger generation, and I only just slipped in, but the vast majority were elders, and even though they held conservative views, they were risk-averse and shunned conflict. They also felt the status quo had simply not delivered good outcomes for Māori, and in many cases had developed inherently bad policies and practices to the detriment of Māori. You can imagine the public reaction when the then chair of Congress, the late Api Mahuika, issued a press release about establishing a Māori Parliament, and the reaction was immediately apartheid. I found a transcript of Bill Ralston, who then worked in TV3, saying, "A Māori call to introduce apartheid. Well, that's the threat by the Māori Congress. This is loony stuff. It has gone too far." And someone called Jenny McManus, "Cake and eat it stuff, an absolute hypocrisy, because if a white person had suggested apartheid, Congress had suggested a Māori Parliament, people would have been on the phone to Chris Laidlaw, the then race relations conciliator. And Pam Corkery, absolute rubbish. Now women have been oppressed for years too. We don't turn around and ask for our own bloody parliament." And Derek Fox, who was at the meeting of Congress that put forward this recommendation and was given the mandate to represent in media, says, "Get your facts right, do your homework. Nearly 130 years ago, 4 Māori seats were set up in this country. It happened at the time populations were equal. There were 60 Pākehā seats at the time. Next election there will be 95 seats and there's still 4 Māori seats. Now that's hypocrisy. That's cheating on a grand scale." And the public response got worse from there. But what is important for you to note is that in the 1990s, we were exploring radical change. We were looking at different constitutional status and a treaty-based international personality of Aotearoa. All of the Congress committees had very ambitious, transformative objectives. This was not easy work. This was thinking completely outside the square box. The Foreign Policy Committee was asked to develop thinking on the international personality of Aotearoa New Zealand, a treaty-based framework for foreign policy and international representation. And I'd like to acknowledge Manuka Henare, who's in the room, who was part of our group in putting together this work. The committee contributed directly to the work of the UN Working Group on Indigenous Populations.
and hosted both the late Erika Irene Diaz, the former chair of the working group, in 1992, and Alfonso Martinez, the special rapporteur on the UN study of treaties and other constructive arrangements between Indigenous peoples and states in 1990. And Congress supported the work of Ngāti Awa in convening the meeting that came up with the Mātātua Declaration on the cultural and intellectual property rights of Indigenous peoples, and a subsequent meeting that looked at global Indigenous strategies for self-determination. The committee developed a strategy to engage in the UN Conference on Environment and Development process, from negotiation of text to representation on the official delegation. Tamati Redi, convener of the Constitution Committee, noted the fact that the National Māori Congress was able to negotiate a position as a treaty partner surely marked a political achievement unprecedented in the history of Māori and Crown relations over 152 years since signing the Treaty of Waitangi. And the recognition of treaty partner status at the UN Conference on Environment and Development culminated in Dame Te Ata Irangi Kahu being recognised as head of state in the absence of the then PM, Jim Bolger, and at the signing of two of the environmental treaties, the Convention on Biological Diversity and the Climate Change Convention. And she referred to this herself in the same speech I cited earlier. I have had the glorious chance to see our people performing in the arenas of the world. I was proud to be Māori at the Earth Summit Conference, which was the other name for UNCED, and to stand beside our government representative to sign with him our assent to the protocols, to receive the medal for our country, and to know all the time that this Congress helped to form our nation's view. Often the decisions made at Congress meetings became the subject of the interventions of the UN Working Group. For instance, at the Huiātau in 1994 in Taumaranui, the Congress put forward a resolution that the Crown had failed in its Treaty of Waitangi responsibility to adequately inform and consult with iwi Māori over the full implications of the statutes being reviewed in the GATT Uruguay Round Bill. And in the 12th session of the UN Working Group, Congress relayed that at the international level. Congress also contributed to the drafting of the articles of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and supported the inclusion of specific text on recognising the right of Indigenous peoples to self-determination was a bottom line. And the more governments argued against inclusion, New Zealand included, the more determined Indigenous delegates were to ensure self-determination was there as a right all by itself. This was a long, hard-fought battle that wasn't resolved until the nth hour before the UN General Assembly voted and overwhelmingly adopted the UN Declaration in 2007. By the time the UN Declaration was adopted, the National Māori Congress had fizzled out. There was never a decision to disband the Congress, and there was no single reason that it stopped. It was a culmination of many factors, both external and internal, including the new focus of iwi on their treaty claims and settlements, and disagreements over the financing of Congress and over the fisheries settlement. I'm not saying that Congress was then or is now the right mechanism to progress Māori self-determination. It clearly wasn't, or it would still be here. But a lot of good work was done, amazing energy, discussions, excitement about how mana Māori motuhake might operate at a national pan-tribal level. People were engaged, and those aunties and uncles
read all the Congress papers that come to me with marked copies of my various Foreign Policy Committee reports and point out any typographical errors, sometimes give me a hug in recognition that what I was doing was difficult work. And I couldn't help but think of Glenn Morris's talk yesterday about sovereignty and being an acting sovereign. My experience of Congress was only ever empowering, respectful of each person's mana and the mana of marae, hapu, iwi, and of Indigenous peoples globally. Referring specifically now to the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Article 3, Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right, they freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development. A lot has happened since Congress stopped, and the UN Declaration was finalised. There have been 61 deeds of settlement of Treaty of Waitangi claims. Iwi are busy handling treaty settlements, growing assets, trading globally, and pursuing their own visions. A new Te Puni Kōkiri report indicates that the Māori asset base was at 42.6 billion in 2013. And based on these figures, the report says that Māori producers contributed 5.6% to New Zealand's GDP. Māori have substantial interests in fisheries, forestry, and horticulture. There are 25 Māori MPs across the 7 political parties, and of the 25, I noted that only 15 actually indicated they were Māori on the New Zealand Parliament website. Apparently, Māori have economic wealth at a level never experienced before, and yet, as we heard yesterday from Annette Sykes' talk, all the negative socio-economic statistics are still there, and in many cases have worsened. The Iwi Chairs Forum is now a prominent national body that meets regularly as a forum and with Crown Ministers. And while they reference self-determination and constitutional change in their overall work program, the messaging around this work, however, is mixed in with what is otherwise a majority economic development focus. So I'm left asking, is this it? Is this Māori self-determination? Is this what Indigenous peoples fought to have recognised in the UN Declaration? Are we there yet? Or where are we? Does the culmination of 63 iwi pursuing their own vision of self-determination equate to Māori self-determination? Or put another way, does the sum of the iwi parts add up to Māori self-determination? I could also ask, does having individuals who are MPs across the political spectrum equate to Māori political representation? Others might have a different view, but to my mind, where we are currently at as a people is far removed from where we were back in the 1990s, when we were grappling with constitutional rearrangement in a much more high-profile way. And it seems that iwi have enthusiastically grasped the opportunity to freely pursue their economic and cultural development in the post-treaty settlement environment, but it remains unclear to me how the right to freely determine our political status and to pursue social development has been embraced to the same degree of enthusiasm. I would further argue that political and social development requires kotahitanga, working together. There are some things that should be progressed through the uniting of iwi to work for the betterment of all Māori. Believe it or not, I think about these things when I'm gardening. Now that I'm not working full-time anymore, I have time to remember and time to revisit initiatives that worked and others that didn't work, time to reflect. In conclusion, the thoughts I want to leave you with are these.
Self-determination is a vision and goal in itself. It is not a random byproduct of other pursuits. It is not something you wait for someone else to give. It is intrinsic. The exercising of self-determination, however, requires considered thought, planning, structures, commitment. It requires being disruptive and deliberative, but not necessarily being noisy. Nō reira, tēnā koutou, kia ora. Thank you so much for your wise words. My name is Doreen Bird. I'm from San Domingo Pueblo in New Mexico. And I have 2 questions for Professor Higgins. And it was interesting to hear you talk about language trauma. And I'm thinking kind of like in a reverse way, what I see happening in my own community where some of our children are struggling with the language. I have children myself. I'm fluent in my language and I'm having a hard time, having my kids being fluent because we moved away from our area and we're in the city now. So I think it's interesting what I see the other way around in that some of our kids are getting scolded for speaking English. You talked about how, our ancestors were scolded for speaking their language, and now I see that happening in our community because there are sacred spaces where we would want them to only speak our language, and so I'm hearing it that we're scolding them for speaking English, and that was just interesting. I'm wondering, are we putting language trauma in them in some way? So I'm kind of curious to hear your thoughts on that. Kia ora. Definitely. I think that's one of the issues that we do have to be careful about. I think also the understanding around language revitalisation is more than just ako, more than just acquisition, and we have a tendency to focus on acquisition. And often what we do is we domain the language as a language of learning. And so the child can often not see themselves beyond a classroom type situation. And so we do have a tendency to try and put ourselves in a bubble to keep language pure and potentially causing that reverse effect of language trauma. So language planning, if we're kind of aware, because here in Aotearoa it is primarily monolingual. And so children cannot avoid English, and so it's easy to default into English. And so trying to keep a domain pure in that space is often hard. So I think it's around thinking through all the components of language planning and not being too harsh on that space. If we have the attitude that we always say, ka te kōrero Pākehā, then we have the left-shifting effect on kids that they tend to not value the reo because everywhere else is in English. I hope that makes sense. He pātai anō? Is there more questions? Kia ora. Is this? Yeah, that's totally working. Kia ora, Aroha. I really enjoyed your kōrero. While you're talking, you said that there's a $42.6 billion economic base for Māori, and I just did some little number stuff. That's $71,000 for each of us. And I don't know about you, but I work with a lot of Māori in prison, and they don't have $71,000. And so what I'm asking is, if there's so much money out there, and it's in Māori hands, but most of us don't have it, what do we have in common with people who do have that? Is the class division in Māori society reaching the stage where we can definitively say maybe we don't have anything in common with these people anymore? Can you just, pātai anō, can you just ask just your question a little bit louder? Sorry, it's quite hard to hear. Can we get the mic turned up a little bit, please?
Kesi pai? So my question, can you hear me at all? A little bit. A little bit, okay. I'll try my best to be very loud. You just talked a little bit about how much money there actually is for Māori somewhere, and I calculated it, and it's far more money than any Māoris I know certainly have got. And if there are a group of Māori with so much money, yet the majority of us don't have anywhere near that much money, have we reached the stage where we can definitively say most Māori don't have anything in common with those people anymore? Okay, I think I understand your question. I did qualify my statement by saying apparently, which was a signal that I questioned the statistics. But the reality of the environment we are in now is that these are the messages that are being constantly pumped into the public, originally by government, but now by our own iwi. Iwi articulate themselves at their hui atau based on the amount of assets they have and the amount of dollars that they've made over the past year. And some iwi hui atau sound like commercial stakeholder meetings, stockholder meetings. So that's really, it's a challenge to iwi to look at things more holistically, what we always said we would do. And I'm not saying that iwi are not doing anything at all on social development. They are, but I am saying there are limitations to dealing with issues like the incarceration rates of our prisoners, of our Māori in prisons, and our youth in SIFs, that you can't do much on an iwi by iwi basis because you will leave people behind. Some iwi just won't have the capacity to respond in that way. Those sorts of issues, our social issues, require a whole of Māori approach. And that is why I don't think we've ever made a real success out of grappling with those statistics. They just get worse. No matter how much we improve in other sectors, our socio-economic statistics get worse. And though we have these huge assets, apparently, the situation of Māori whānau is not as good as it should be. And in some cases, it's deteriorating. That's a challenge for us all to grapple with. Any more? Yeah, Steve Newcomb. I'm Shawnee Lenape, co-founder and co-director of the Indigenous Law Institute. It seems to me that with regard to the issue of language and Professor Higgins' presentation, that as much time, effort, energy, and money as was put into destroying our languages ought to be put into revitalizing them on the part of the governments and the churches. I know that in terms of some of the elders at Warm Springs Reservation, when I was in college, I talked with them and they said dry ice was put on their tongues when they were, you know, little kids, and the top layer of skin was peeled off their tongue, pardon me, for speaking their language. Others were made to kneel on broken tiles with bare knees until their knees bled, those types of things. But I wanted to ask you specifically about a predictor of a language fading out, dying out, being killed. I call it linguicide, but is there a prediction in terms of the viability of a language, the health of a language based upon the little children and toddlers speaking fluently in the language and orienting things in that way? And to what extent has your language revitalization succeeded in that direction? So even though I put up the statistics from the recent census,
around language revitalisation. What sometimes gets overlooked in the stories we aren't always telling in our research is the actual impact of kohanga and kura kaupapa on language and reversing language shift. So there is a graph, if you have a look on Statistics New Zealand, that shows the increase, the definitive increase in numbers of a particular generation, and we can easily attribute that to the efforts that have gone in. So I'm always positive, I try to be positive, about telling that story, because even though the reports come out and talk about the decline in numbers, actually could have been worse had we not had kohanga and kura kaupapa. And we don't tell that story enough around the impact that immersion schooling and those efforts 30 years ago. We do spend a lot of time criticising kohanga and kura kaupapa for poor resourcing, not good enough teachers, our expectations, and this is partly my point around language, values and attitudes. We tend to pile so much more language, so much more expectation on te reo Māori than we do on English. Culturally, spiritually, educational, we put so much burden on our kids, and often, as you were talking about, reverse language trauma, you know, kāti te kōrero Pākehā is almost, you know, berating them that, you know, we're trying to put you in this kind of particular space. So as researchers in te reo, you know, I would urge us to try and less deficit and more around the positives of our initiatives that we have, because they are, if it wasn't for them, then we probably would have been in a worse state.